chim chipui YouTube channel clear tu tele subscriber zong songte chibai kabuk chewa kar thar in chan na voin tho chan ni march ni som ni kan lo thleng le ta voin a hian hei long tlaya ruwa asura amai ro chu ruwa na sa takasur ero chu ani lem lova boruak ero atidai hle ani voin ni akhan mampui Asian Veti Farm Manager Dr. John B. Kithe transfer ani chungchang ale ai o tur da ani lo chungchang mampui khotang lungoi lo te chu mampui khotang lungoi lo chu Veti Farm Manager quarters kota an pung khoma he huna hian Dr. John son chu ani andu lo thute son order sud le tura sarkar an ngin nate an awrual pui ani hemi chongchang hi tuntuma hian karon da chuak don ani ole mampui Asian Veti Farm Manager Dr. John B. Kithe hi kum kalta sang hi som hile pani march ni som le panga a mampui Veti Farm a hian post ania kum khat empo alaral main ai o tur tu ma da omlova son chuale mai ani chu mampui khua all NGO joint action committee chuan ngai thiam lovin voin khan khotlang huwa pa in pun khomin farm manager quarters kota an pung khoma heta hian awrualin Dr. John chu kan sarkar chak tak hian transfer order sud le rose ti in an awrual ani Hello, awango. Tuna mampui Veti Farm Manager omek Dr. John aye. Kan sarkar chak tak hian transfer order hi min sud sak rose. Tuna mampui Veti Farm Manager omek Dr. John aye. Kan sarkar chak tak hian transfer order hi min sud sak rose. mampui Veti Farm Manager lak chua kan phallo ti te kan sarkar chak tak hian min da le sak le rose ti te Dr. John chua kan phallo ti te Veti Farm Manager chua kan phallo ti te ziak a kengin farm manager son chu ani andu lo zia an lan tir ani voin vek akhan mampui all NGO te chuan thu chua in trom siam halin Dr. John B. Kithe transfer order chungchanga tunkar sir top ni march disom hile parithang hi sarkar an ngai chang anga hemi hun chunga sarkar atanga thu thar engma an helogani chuan na taka action lak an tumani Dr. John B. Kithe transfer order hi February ni som hile pathum sang ni som hile pathum akhan ti chua ania sia ha a om turati ani angin a post thar tur sia ha hian joining report po alo peto nge nge ani hetiang ani chung hian mampui all NGO chuan sarkar nena an hun tiam aral ma chuan Dr. John chuan mampui Veti Farm chu chua san si lo tur ngenin VC le wele te chuan chun zana an duty tur thu an sil nge nge ani hemi chungchang a hian an mingen angin tokin sing akhan mampui pan hian kakala mipui pungkhom pon tam hlea mampui Veti Farm hi mampui khotlang tan chuan an mun poimo sarkar mun poimo om chun an yawangin hetiang anga mampui Veti Farm Dr. Manager Dr. te son chu ale mai an ni hi an ngai thiam lo tak seta hun engemolai akhan he mampui Veti Farm hi tlachemai tura ngai ani to a amai ro chu sarkar Trump masa Congress sarkar akhan minister chak tak mai pusingul lian chunga chuan Veti changin ani hian thei top choin ma ala a tuai num chole ania chutiang chuan voini thleng hian he mampui Veti Farm hian malam panin akal mek ania Dr. John a om nuwa po hian mampui Veti Farm hian ma ason na sa ema ar opkeu tir na tepo functionin voi thumme mo lai ar te hi khal chu athin an ti hlo thing he he ani chutiang chuan
farm in ma son mek lain Dr. John a son chua ani le tamai hi mang pui khotlang te lung oi lo na hi an ti om tak ni in ka thia mang pui veti farm hi sarkar mun poimo an nei le mang pui khotlang poina atul ania tha hial an lo tho to na mun ania wang hian mang pui khotlang tan hian a lu em a hemi sarang hian mang pui khotlang hian thei top an cho don ani Dr. John hi ama akaron tarlan to ang khan joining report te peto ania tuna hian bungrua la a post thar a mai tura roman na siam ania chuti lai chuan mang pui khotlang chuan hetiang ania wang hian sarkar chak tak hian mang pui khotlang du dan te an thil ngiat te hi ngai poimo sak ram sela an ngen ang hian Dr. John a hi ason chuana order transfer order hi cancel ni sela adum hle ani tin kan soi bel le lok do chu Dr. John a transfer an awang hian Dr. Dangda nilovin longtlaya veti hospital a veti officer Dr. Charlie Si Chong Thu chu mang pui veti farm mui tura ti ania chutiang chuan longtlai atangin Dr. John a order hi suit ani lova kaltlang pui ani chuan Dr. Charlie hian a vil don ani hetiang ani awang hian mang pui khotlang te hi an lung a oi theilova veti farm sarkarina hetiang ang mai maya asoi saka hi an phallo ani sarkar hian mang pui khotlang te ngin na hi ti lo tin sakram theisela ti hi karon comment ve na ani e tunai hian hey veti farm complex a mang pui mi pui te kan pung kho mek ani a mang pui farm he lai mara chakma district pathum kanama chungjianga chuan farm pui king om chun ani a chu farm pui king om chuna chu CBO te po e da ani a ama chu tura kan sokha ron mek kan sokha chak tak hian kum sang hi le somnia CBO hi apost pin min lak chua sak towa ti chuan hun local zelin kum sang ni le som ni le pa ti march ni som le panga a farm manager Dr. John da ania ti chuan kum khat em po main February som le pathum sang ni le som ni le pathuma transfer order on chualia hei hi khokal pu chuan fiat thiam har sa kan tia he kan farm lai district a farm pu kingom chun ania wangin he transfer order hi min su da sakle selati hi khokam pu chuan kan du ani Hello, awango. Tunama pui veti farm manager omek Dr. John ye. Transfer chak tak hian transfer order hi min su sak proses Tunama pui veti farm manager omek Dr. John ye. transfer chak tak hian transfer order hi min su sak proses Koi khat kanau lengo. Tunama pui veti farm manager omek Dr. John ye. transfer chak tak hian transfer order hi min su sak proses March ni somni pasari thotan zana tanga April ni cholni zan thleng longlai prayer mount muna chan chhuana crusade Koshan Paul Big omlowin pathian thu tak thu puan chhuana nei ani dona mi zong zong adu apiang lotel turin Iswa Krista mingin kan soma cheu speaker turte rongbol tu lal thazwala ambassador for Christ team le rongbol tu vanlal zuilianate anni ang zanlama hun man chin ani anga
daruk le chan ve tangin pathian fakla zai ho chan turani anga he chan chhuana crusade a hian ti sa le tharau damna chang turin ilo tel ve ngei don nia